Meda for my phone bonremu ewo ADUMASA TV so bomma de subscribe share comment na eso bell no breno so a na abo amane na akoko say yaba na so yensam hodo no say tuma so bi straight away medi that sem he kweko yemorem ewo Kofi Adomah wani ne incidents a esi ho na update kakra aba efa Kofi eni no ho ene say na no ada eye Peace FM so Mubarak Yakubu eni kwesi aboaje twetwe nkomo kakra edifa treatment ahodo omwakọ ana so far said the Kofi Adomah wani nani no asi akodru na nkomobo mu no womo kan sem bebre didi nkomo bebre bebia womo de na fefa sika hodo omo asem no ni nyina oka ho asem ede efa ho na nsem hodo bebre e na aba e wo sa issue wi ho a me no ka se kra no ensentrofo nhye mu nchinichi so akoso e wo doma emabunu ya omo e wo ho no ansa na no yenko na yenko tie nkomobo ye koso no emra ye ba ya kadoso yes oboabo no na amodi support me na jube 10 na me sane no wife ekasai omusa ko back omusa ko to surgery no sunti omusa ko back no kasai die omo yuka me no kasai enti enye Dubai no wo David you Dubai ni ye time okakọ kufro on se mra mu tutu no ball left eye no e bi pitigu right na so na o share gunpowder na se bi kan hunam kra sa na shewte no na apitigu right na nti right na ye ania omkọ ye ewo Dubai eye first time o di two kan ko Dubai kwa hwe nani no and nti right na mo hwe nti mo due na mo sa hwe left na so man na man refer to eye mo feel I UK no. So now chi say go find me beto J me sure say Martin komoni bi emu achemi no but mamin fani edikana e bi bisa say Owura Ibrahim Mahama ema sike bi na wo mu bisa say scan we mimusa sa Owura Ibrahim Mahama sika asem na ye de maamo ode maamo ho asem te say ai no nti bi bisa say na sika no we no edikan mra yete Ibrahim Mahama issue no Mr. Ibrahim issue nyakoba ni say me hu flyer and me send him my wife now come for framing for confirmation the me send him and the wife e bisa ne say na e cover na no krebe no that's assassin no na o ka chere me say omunya nte ne nkan bibisa nc no kredi I don't know for now they say sikabi ababe pm wo e free Mr. Ibrahim Mahama aside nti me no ka say there say if you feel na bad ya na die me nya updated tweet for now but assassin na flyers no cover viral say wa support e no be dide bebre no eno ne die na o confirm me say bibita enya mamme to mu na we are just hoping say bibita beba essence yet say wama be say 120,000 say 100,000 yes we TSSK na o kasa PA for Owura Kofi Adomah wan wani usansu ejuma wa Angel TV woni ne yiri dinkita woni ebusuan fanse dinkita won obi amo wa mane say Owura Ibrahim Mahama sike bi 100,000 $120,000 ana unya information biasa ye ne o kasa sana pesa oche and dra anajo any last time me the wife kasa onyam briefing me ewo eno hoye eno ntino me sure say meje no me update wa eno side na me dia babat samedi kan kai no asase na idi kan buy Friday na fly and bar out and go for kasa wa donate sika to was wa fa ho kanyina na e buy ni say wa fa ho kanyina so be hwe say obe support me boys Kofi Adomah wani nani no that flying about and the wife edikan confirm me say no mo nyante ne kan bibisa nc but say ni mani ma ya na watimi a support dia no me confirm me no answer now of fact to me no was ankomo is go find me beto dwane ye e bi say Owura Kofi oye adwuma Angel FM ti Angel FM openi adwumedi ya ne kunu ya ne dia no won fa hoka obeti ne bi se na se adwuma no okoye ma Kofi TV ewie na ye te se cancel utrot kase okoye adwuma ma eye Angel Broadcasting for say na tie wan ena suma no no krese yes paid adwuma doma hini anamfa se doma fo tua ede ma Angel for enti no akoye adwuma ama Angel ena asemi tu dwa ena ne bi kan se Owura Kofi fa ho kai dia na obetumi aka fa yentio Mubarak
All right, bra. Yet to say first of all, adwuma na okoye wondoma no enye paid for assignment na okoye. Secondly, okoho in the name of Angel TV, Angel FM. Who say nekoba ni say na honestly speaking na adwuma no kra no ne extra kono. Pressure pa na no e de man say ombra be kaba ma nti omo preference e man pressure say ombra be cover event no. So na why election na we election coverage ni we and the voice take kwenti no mba adwuma kra because o share Angela as a election nation na asunti ne kono ne bamunya na kasa ne the voice be take for the past I think the 5 days or so nti no nkwa adwuma nti na do man ne kra ne koye ne di nti na nanom do ma hinenum ne suma esa mo ne nkasa sa be ya oba be cover event no nti ono no ko in the name of Angel Broadcasting Network eko cover nti and I share as a nipa no into the Kofi TV workers kwa esa eka no sa be ya yuma die na Kofi TV gadgets kwa support here to broadcast Angel TV and after so Angel FM nti na mo fa yuma die no kwa live on Angel TV and Angel FM nti oko in the name of Angel Broadcasting Network and Kofi TV. So on record, you know, Dean Kumwe said officially, and you saying for a fact said Angel Broadcasting for Nesuma Kofi Adomah woni. So onko Domanko yes ejumedi no fama radio ni TV. Yes, for the broadcasting in there, Angel Dimuna Okoye. And also senior council Lutra can say bia Omuties kama Angel for no senior sanity. I don't know the management side, but I don't know. I can't really confirm that Adomah for Altues can be Adomah and the Somra cover Jumadi Bisa. What I can confirm is since I didn't see a war, to know I can't Kofi Adomah and the TV be a Kobian free Doma, say Nanamo Fre Mpo Achia Ashasa no what's an idea. But Sikavi as a much anyway in a year and on a bear management side, and I can't really confirm from that side. Nemit ma confirm in the Kofi Adomah side, Maybe it's about Adomah, but Minji kakren few honum say because a bit is one so bow rack quartin say okay, well, say Angel for Mona Masman dia. And say a koye be maybe because a biwo rack quartin and say I mean just imagine say be despite media. Asema to age my foi bia sa na Ghana for be can't say any omode so boy say and ye mo bia yi bi ma muma eye ura kwekwotin onfa ho ka ne ne eba ye sika afem unim ni emmo bi ono so di aboa na se nete a ebia ye nyinim a ya ye de so bo kra de bo ni ye ka ne sei de na betimi aka fa mo back so far adian chance you know me say sika me ya we me Kofi ho a mo si so kire me ne 10,000 Ghana cedis and I think so. I think the be can who be I free a Dr. Kogution was Sassiano. I decline a buy. Dr. Kogution say as a backra, meaning say or call a year, my boss Kofi Adomah when you are there. I don't know, and also may not updated for now. But what I can really say is I say, Kobani say, for a casse, helm by the West Romopa, go for me no support because Kofi Adomah bread, papa, or bread. Just imagine say, Kofi Adomah yini na ne society you could see say ade no 80 mino you could na obisu Kofi Adomah say we how you cry you be pa ntino the best say mo fa omani enkonko to say Dr. Kwakute e will be nti they won't support we party we beg them say kombeboa the Kofi is really suffering or brepa. Come on, and a course no na interview we drop yape and an truba ya do on so the miracle Adomah on also the nsembia to dwaye Kofi Adomah woni nere and now they nsembia be to dwaye or troye edigo ni Facebook page ase and watch say correction of fact and update on my husband's health nti opeso che say opeso tenen nsembi ya e course so e wo Peace FM komobomu bra Mubarak Yakubu ekwatena ase ana mo komo twetwe no nsem bi ekoso no ene wo che se opese oba no tene nsem bi a ekoso na o se di kan no Mubarak Yakubu yi wo ye wo mo eba na onye ni kunu a personal assistant sa no pese wo kire
enu ti no ensem bi ho mo keka ya sa ensem no na enyim na wo kire se ne kunu surgery ya wo mo eye no figures ahodo bi ya odetutu edwa no wo kire se eno so eye dada kra ensem na sabere ya woje ayarehwe no wo hwe animu se bibia kwa wie ya eno betumi ede sa figures no aba abonten etisi ade figures e wa abonten no correct ones a ebetuma gya tum ye de ono ankasa ede beba abonten wa bra wo mo wie nani no treatment no enyina na otoa so ede aseda ema Dr. Kwaku Oten se waso wo mpachi wo brewe nyina mu na wahwe ne kunu eyarewa enyina eho nsenkaye afeso so de bi ma owura Ibrahim Hama se waso wo mo asene ewo saa ebere yimu sika hodo ne wo mo support emo ahodo nyina so ogina so edin semi to dwa oda se na busua unim se ensemi beto dwa na bi mo ekeka se Dr. Kwaku Oten obi oye adwuma ma wo yente ne nka ase akire ataidin ena obia enka ho hwe ena ohwe press release yi mu krempo no timu se o kan regina de emu odin na quick on ABN wo general manager Yera Vincent Opare enso ede ensembia beto abonten kasemu ena onso achechi mu emwa hodo a omo ede aboa Kofi Adomah nwanwani na wo kire se o sha sie se o hwe ne ho yade no na o sha na muntu na se no omo kire se plane ticket ene ne feeding no wo mo efa ho ka ede ema Kofi Adomah nwanwani se on sha sie nti a sha sie ne de o so omo na sha sie ema wo ma 100,000 Ghana cedis ya a sha sie no ho no mo sha sie de free ya na omo epempen so no kire se ekwa animu ya doctor for be mu no mo sha sie se omo hwe no $40,000 and a be more the Ghana sikemo 650,000 cedis any sika me no ka sei akokodi Kofi Adomah nwanwani ho no mo a omo de ebo ne ho bra me no ka eni nyina ne se Kofi ba be ko bo mamane no ka se on pese o me ye show fio me pene ma no so onkoye na Kofi ya esuma na o mae nti megige biatum na mete so wepra mete ya within 24-48 hours na mo kuma se na me ne omo ka so on the flight e ba ne ade gina me besra no no ne na busua e kwan on befa so ne ade nyina me de me hu hiem ena ye toto eniema na koba se na o se Kofi etu kwan na okoye assessment ebi ewa amanoni enti obeko no na o say onim the actual cost se afi no obeko na nim say standard procedure sempepi health near be refer okra sani man you go through unless someone certify say na condition etie na surgery be cause say nti obeko no ni enim okay tini ye ne say Yera Dr. Kwaku Oten eboa me na ye support no with the ticket no any ne feeding any ne accommodation say so okodru na se bia exactly ohun costa ewo mu a nti mfitiase no first year or call for screening no ye man 110,000 Ghana cedis me mpese bia ye bebobo unse ni nyina so ye Kofi so privacy asem ye privacy na make say baby o because me enra no me mete say asem ni see nyina mo man 10,000 cedis oh enu but see so ka say 100,000 cry first one 110,000 and ye ka say on fan corner sa initial screening no omfanye okoye no ena omkoye assessment omo baaye no na yenya nkra say o se Kofi koye first procedure na me because of my background and my orientation you know Kofi me don't know ono me sure say papa so don papa na sasin we akwakoye se besepa ani konia haban ye tase ne banyansafom enti asem na say denti amoye justified and now we justified and no pay nyina ne say eba ye nyina no mombi ma no wo ho
Enti obia who say 2 months 3 months ade a won kasa NHS say you want to keep it private, but that doesn't mean say obia so betimi de no aditwi papa nanim na adwuma nanim. Enti say we are justified e wo de wo kan ho, but na me pese ne ma ne bi ho a wo de nka wo di si kakra ma me basika sem no de we betimi ama amanfo so hu say de waye ni. Enti omukọ baaye no omo be kwa koye first procedure. Dr. Koku Oten ono anso tu ne nan behwe Kofi no wieye no na his o maame sika se memfambe Kofi sika na ode maame no na eye $40,000. Hey, $40,000. $40,000. See this and I say one. See this I say na 600 and almost 50,000 Ghana cedis. 500,000. 650,000. 40,000 times 16. 640,000 Ghana cedis. Mtimfani said dollar there 40,000. Dollar there 40,000. Say be old cedis is 6.5 billion. 600 and 40,000 Ghana cedis. Okay. And yeah, the man. Then 10,000 na modi amana the whole. I say more. Say it cost 750,000 cedis. Go so di ni no boma. Oh, and yeah, the man Kofi say on fa enkomra because my who say faces. President of RA, General Manager, Emma ABN, and audience me ya to draw chechi mudiache, and some are social media no so. The woman the man call for aka asopa womo General Manager Irako Quatino, and no swaba bontia. Obe clear public no e de afasa ansem ne hono na me no ka say ko bi so free US abrochi memu adonate €50,000 e de Kofi Adomah se ono so onfa enhwe nani yade no ho abusuafo me no ka say so saa so ejina mu den e wo bono ene ne mantem honom mabu na wo ho so omo so ntiase esan say yogu do mahene ehu fin ama oma friends entwefo nhyiemu chinchirinchi ye nyasem keto akora omo ense omo kanyina ne se de ekoso no e ha adwen ne atrosem ne de num nyina ye ka adugu do mahene ho fin no omo e kan susudua normal classa ensemoni nyina e de afri honom medu si ha edwase medi de tesem hene kwaku de beto fon bia so